ki khubor nakaslem jong nongsan hima. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titus W. Khain hakasngi thoding ula pli pajba ya ka Community Corona Care Center kabalabu Hasora Government College site sopen ya kini ka Community Corona Care Center lamang khnang ban penyo jakasa ya ki ba ya bit jingpang covid khat khanai ki bom don jaka ban set slung yalade hala ki jong ki ying ki sem na kishnong ki thau ke baham ha ka shela bolagan CNRD block bat kasora CNRD block ya kene ka community corona care center kala urlong da ka jingshim kya jong uba titas uba dairu MDC kasora ubalayat mir jingmut bat yapen bet bat ke bor penyaj kasora civil subdivision bat ka CNRD block kinong yalam shnong kibor penyaj kasora college kinong trai asya lembat kiwei kibayadon bantalang Nakaliang itu mah hadir bah galai yang kecil step sampai simpang covid hadir dari seorang ngaladap ke sini sukya bah ram kumno imas dan ngalapo itu jadi jauh health minister ada keluar lengkap dengan sanang bagi every dan berselah bah bulan tamno kanton yang ke corona center kami hapor si soalnya. Fokus tunat kalau mbak tangadi stayo, nanti yang berhenti kita lakukan yang awak mbak, nakwa lawan mbak seorang keren, tinggal yo itu kedua. Dia rasa kadang dia kejuan inspection kedua, layo mensiam nanti yang jo. STU bertunjuk nanti yang STC, mbak yang berkeluar kan. Mungkin corona center bertunjuk ya kan, isolation center. Kadang bakla nak isi kebetulan polis hasil dan dia kata ke isolation tu bang kebenikok polis hasil kadang bakla job di brainstorm untuk health workers ni dekat pada sub-regional administration dekat buat sini yang besar baka baar ketinggai boleh gitu kan hamtam ya ki lai ke interest tom ke ki abo lala ya ke ban sakel ban contain what ya ke spread dong community kau jadi baru ke di negara jitre sitom ke ki ki snong ki hau ke ki lala kan contain tenring isu tu ba tung ki le no sensiar idon jing no sama ke dikam ko jitre jadi voluntary habis nombor satu. Kena terkadang mendapatkan nalor itu di community center itu jual hati. Senang dijumpi nama bah disuruh kita kam power, kita kam sibul dijingge, buat negara sarkar tahu senang kam semula itu bantai jingarap di community corona center dan di isolation center. Tidak terkadang nilai perhat bah lalu menunggu berkeluar no ya ketika corona center ini. But sebelum ini kita kebangalam tahu senang ketika step jauh yang dimpang ketika yang nombor ketika nilai insting yang keluar sedang yang dimpang. Bah im semula encourage yang community care isolation center. Ya alap ke experience belum. Ibun hidung dijungi, hantam hidung kasih. Tiba, yuk positif iwe, kita isolate yang batang ar kamera, jadi nyumut, anggut, nata kata apa, spread. Ini kan komisi, mah. Ini kan komisi kedai, kejang Serum Institute India ni. Kata kali in collaboration dengan Oxford AstraZeneca, jongka UK. Makanya komisi seperti tentang United Kingdom, UK, England, bat mengibah. Begini halan dan natu pasang ini ki ai ka second dose kadai 12 weeks live night. Betul kadai 12 weeks live night. Dan dari India part tempat bakal emergency tanah betul kapor. Di trial ki pek lada ai swas 4 weeks operasi kilak pak itu kadai 59% efficacy kan. Makanya efficacy kalau mbak kakno ka ajinya more than 50% kadai WHO kau ai no lalap. Hati kita keluar bahaya health worker dan kam kerja pelan, maka ternyata
Tinggi ai tang 4 weeks lain no aku operasi. Kendala lihat research ke efikasi ke ai tang 59%. Hadin ketua kipen kio nak 6 to 8 weeks kan. Sebenarnya sedang ada orang naik kisah bagi efikasi kalau 71%. So kalau nang kio ke efikasi. Tenang tu kilian research yang ada perkir maka second dose ketika booster dia. Sepen kelannya kita first dose kan. Sementara ada kebaai 12 weeks to 16 weeks live naik tu sama naik ke efikasi ke kio 81% kan. Nah tak kata kalau kau hilang sekejap jangka London UK bagi ai 12 weeks dan aku tahu kesakiu kini kan 12 to 16 weeks mencapai. Kata di latest protokol kabar government of India kau second dose kadi bandang khat arah untuk kan itu bukan hadin lain naik hadu sauna.